Ebi n'ebindi bigamberwa bebembezi b'obukama bwa Toro kuruga omu district ya Kyegegwa obu babaire nibashitamisa Richard Mugisha kuruga omu sel ya Rwebihuro omu kyaro kya Kanko omu tawuni kanso ya Kyegegwa arikugaruka omu kitebe kya Chief Kamujobe owabaire nayebembera oruganda rwa Bitoro omu ishaza rya Kyaka. Batunga obugoda omu buri kimu kyona ky'enkurakurana kyona okiteeke omu Baitira. Hati bakwikaliza mu ntebe ya Swenkuru kandi olinde Abaitira boona n'Abaitira kati. Nyuma mu myaka ya 35 makumyana Chief Kamujobe akabaho nayebembera Abaitira yarwaho yahumura bapolisi baho bagenda basoma bakoraki bahita bahumura batatakaire kano umusigazi yo nagenda kukalizibwa nteje kuri muno kandi itinesa Nikigamba ngo emyaka 40 hingwire oruganda rwa Bitara rukaba rwine orukurwebembera konka kuyafire baremwa kutahora mugaru combigere nukwihatu kushara mu bakataho Richard Mugisha orukurra Bitoro muri Kyaka hamwe na Kyegegwa. Hariho abantu bakukira obwingi enganda zaabo tubakwitwara nk'ekikuru kandi kuno busaho omuntu anyakuri mu Rutoro muno bende mu ihanga lyaitu muno ataine kuberukuru kubanza olinde omukago kintu kikuru ekyakabiri wegaruka mu kikaro obugenzi. Bamwe habarebereho Chief Kamujobe nibagira ngo akakora cyangwa kumanyisa abantu obuhangwa bwabo. Omwana w'omukisa Richard nagonza netanuwa kugonza cyonka kika kimutekaho agaruka mu kika cya Senkuru Kamujobe obaitaga Chief Kamujobe. Amakuru gashakwa Philip Murangira.